Karibisheni Wamatangi kwa UDA. Muthenya wa Kiumia hindi ya mucemanio wa uteti wa kiama kia UDA mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu niguo seneta wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi anireire gucenjia murugamo wake na akiingira kiama-ini kia UDA kiria kiratongorio ni munini wa President William Ruto. Wamatangi kwa chama cha UDA. Ikinya riri nirio ricungireirie kiama kia Jubilee marua-ini maria mandikitwo ni mwandiki munene kiama-ini kia Jubilee Jeremiah Kioni gukinyaniria kuhagura Wamatangi giturwa-ini giake ta muhiuria wa mucarica wa aria bunge-ini ya Senate giturwa kiria athukiirwo ni gukorwo ari mumemba wa kiama kia Jubilee. Mimi si hapa kwa vile nimepotea njia, na siko hapa kwa vile nilipata gari maridadi nikadandia. Mimi niko hapa kwa vile nimefika mahali ambapo ninafaa kuwa. Pamoja Wamatangi agereirio gacira karia aruna ake bunge-ini cieri magereirio thutha wao kwanirira ni mathamire kiama-ini kia UDA gakweherio iturwa-ini iria marugamirire hamwe nacio kamiti cia bunge. Wamatangi aratanya gukahuranira giturwa kia gavana wa kaunti ya Kiambu na tigiti wa kiama kia UDA. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.